Tala flapa malo le soifua si mere whaafonga I telefon le Radio Samoa. Mo moatu se lipoti mai le tawa I Iran, wa whaelua I le CNN le tau mawhai o le presidente o Amerika o Donald Trump, e awa o mai fesosoa ni whaawa malo mo le whaamautuina o le Strait of Hormuz. Wa whaelua e Trump le lipoti wa ia mawaina ni tali le lei le mai ai o na apatu I isi atunu mo se fesosoani, a o isi whai mai e CDA pe a le au fia I le fuafuanga. Whairua le CNN mo le teminei ele o anga iane isi pa anga Amerika e fesosoani I le matau plenei, ma wa whaasea ai Trump I isi atunu e pei o le United Kingdom. Wa mai a whaelua fo I Trump I ona allies po pa anga o le ale manuia se lumana I e iai pe a whai ele fesosoani atu I a Amerika. Isi li poti mai le taua o ta wai o lo mawalunga pea le taua le swa uma le kesi I le mai ai o spa inga inisi o no fuanga o lo tewi nai le swa u le whae unga le vaiaso te ruai. O lo wha wau pea lava o spa inga I se sae tu te tonu a wa whae loa Iran o lo o awa noa mo tala noanga le teminei. Ai leo sae dia fo I Iran se tau finga o fitawinga ai mai se o lo nofo sao ni pea e wha wau le taua I se umi e o no o iai. I initia to se fulu tangata ua maririu o ngase I se awhina sa sawane I te tonu se whare mai le malo I le tu I se sae o le stete o Odisha I initia. Wha mai o lato uma ua maririu ngase sa iei rea vae ngol whare mai ma o isi o lo tautong fitio la au whai ngā ruenga lo iei manuanga mai le awhi le tau mawhai e la vea I ngase. Wai mai le Ministerial soifua malolo I nā le atunu I le whaatarananga ma le PPC o le awhia fōringa na mafua mai se whaale tonu le eletise a mata mai le vaenga o le ICU. Wai mai e taatele le tua I ngā whaale blave leo awhi whale mai I initia ma e tua ia lava whaale tonu tau le eletise. O le masino o ke topa tau sanga talua e to o ono fo I ngase ti ngā ina na maririu ina uasa sawane se awhi le vaenga tonu o le whale mai sa iai. Whaeloa lao lo whaia su enga le nei whaala blave a toma le mafua anga tonu o le sasau le awhi. Ia Amerika masaina vai mai Trump o toi tolo po neila na malanga siasi I saina o na o le taua I Iran. Li putia le 9 News ia whaamtalanga Trump a masina o toi tolo po ai whai ngā malanga. O le wha moe le malanga e whailo iai ma le taitai o le atunu o saina I le whaai unga le masina nei a ngai ia a perila pei tai lau leo o toi tolo po mai leo manino mai se aso mautu. Wa mai Trump e tā ua lona iai lona atunu u I le temi nei mai te tau lava ona iai e mai se I le taua o lo o wha o pea. Ia o se tālia e to o luani ali ua mōria le whaalablave na whanai nei se tasi ali e tolu sulwalu tausanga I le tu isi si fōsini le asona nafi. Whaelo mai le 9 News, el whaalablave na tupu mai le nafi na whanai nei Abdullah Basa, tolu walu tausanga I se unit I Litcom I le wawea o na nafi whato ate ale wha, maliwa I lava le ali ina urtanu watu le wharmai. Whaelua le 9 News o lana wō lena iei whatasi mai iei lea taimi na awhia fo I manuanga e mulimuli ane I lea sona nafi to e wala awane le fsosoani whaapawave I se whaalablave I Ermington o ni taawale se lua la bevea. Wai mai na mau atu e leo se whana I le tasi o taawale ma pu e nai loa ma le ave taawale. Lua su tasi te usanga o le ri na ave atu I le ofisa o leo I Gladesville ma whaielo iei mōrianga o le fasio ti tangata ma le whaao o manua. Fuafua e whaao o manua I isi. Po ina mai le isi e lua su lua tausanga mai se whale I Ermington lava mōria fo I le fasio ti tangata. E leo whaatanga ino na tala I tua I la uaia a e tutula I le whaamsinonga I le so. A le tai awa na leilana li putia I olo iai se whaalablave tele o lo o anga I atu iai leo I le wha I tu lava leo Litcom. Ua tutu whaatasi sa moma New Zealand I le whaatinoina o nisi ngā ioinga whaopopo e whaafetau I atu ai le whaawau o le anga I mai o fuala au whaasaina I le Pasifika le awhai mai le palemia o New Zealand Christopher Luxon o le Pasifika ua avea o se super highway mo fuala au whaasaina. Whaeloi tustusinga na Radio New Zealand le sainia e taitai e lua o marienga I a ngāri rue whaatesele o leo ma le official duty whaasoa whaamtalanga I winga I le matau plenei ma le angāri rue whaatesiai. O le isi vai o le whainga malanga le li palemia malana au malanga e anga ia I tonga mai le tau matu le atuluturi loa nei fo I le matau pulawa e whaatatau I visa mo atu moto le Pasifika e pei fo I na whaia I Samoa ia malo tari ai pesa tari le palemia ma le whainga malo a New Zealand I ia mata upu taua.
O le whaingo le nao telefon mai I atunu e mamau ma le Pasifika, le Radio Samoa, mo le nei fo yaso, pero e fo I le aso atai au I sisi lava o na whaupoponga, ma nui e tele ngā ruenga o whenga iai, whasoi foia. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Tato te mana na o umalawa ia sa ole whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima. Sa Eliane I Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, all together Auckland. Avia maua sosa, Omega ka. Ia maloi moa, Omega ka. Sabale tau mo fie, Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Sunga o whenga whākau e lo kāwale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo I au kilangi. Mo koe fwoi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea mau ai so skoi ngā meg ma pau kāwale. A o le mea Pico City. E ngā le lua lima kā lalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta'awale ma pau tau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta'awale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na o le se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau Lola Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta'awale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ga whaalolo tupu fo I le awa tele. Ia, mo fo lofa tuai fo ia te oe le nei fo ia o uli. O le asolua. O le masina o mati. O le ua se fulubi nu te ua te ai ia le tu la e wha. Ia ba o tātou tū la lata fo I le bānawa o ngā ruenga. Ia mai se fo I le ngā Gagaifo Faiva. Le tu ua ai fo I o a onga le whanau. Li ia le tua. I lo nā lofa ma lo nā ngalelei. Ia malana pule tō I le soifua ngā lue le soifua tautua a le tātou o tunu. Ia le ngata I Faiva e whai e le ngata I whale. O Faiva fo I whai le vāte tea. Ia baise o Faiva e whai e le tō sivi ma le tua vau. O ngā luenga umaia e whaatino e o tātou tangata I Samoa. A o le nei tunu. Ia e ala usu I whale whai ngā luenga. Papia na fo I whale ngā o simea. Ia o a onga, o ofisa o le malo, o pisi nisi ma company tū ma oti. Whata alofa ia te oe maufo alofa atu. I le anga le lei o le tātou tapa au siri I le langi, mo le na ia te tai mai ai, mo le file mū, ma le saunga le mū, le soifua o le atunuu. Ia me se fo I le au na nei, sa tātou vala ai le nawa yaso, ia a o to e se atu I fo I tō tuangia whaara le malo. Ia ma tō tuangia whaa le a inga. Ai vi ia I le lofo le tua, wa ia whaatafa ai di ao vale. A ia wha moi fo I pe au langa vale. Ia ai tau tai I le tātou fōlaunga. O le fōlaunga, ia ma le ngā luenga whai pea, o le tau longo a wā Samoa ina ia si le fia ma mala malama ma manino le lein.
I mata upu o lo o tātou vivesi e lea taimi ia whapena fo'i o na whasoa I ai ia lea tunu. Ia maise fo'i le tātou polokalame o le Gagaifo Faiva. Ia ma le tātou tānua awa I le asu tō. Tau maula titi a le fulu o le tau I Samoa. Ia le na, o le taimi ua timbu. O na oso whaafose I mai leo le la. E te vaai atua I whafofo le awala ta vale malungo apa e le usa e luane e sa sawane o no lea vevela o le la e le umi foi la I o lea o na vevela mauso bai le la ia ae whapena foi o na toi e pa u mai maisi timunga sa mola vala ia o le sifulu lima lua sifulu minute talu o na tō timunga ia la e vava I lola ia lea toi a o se vahalo foi le whelua I lungo lea warakele awa foi ua toa vai ia vai fo ia ma ua mai vava ai lava ia ua tafe fo ia nai vai tafe tu la tatu le taulanga whapena fo I le anga I tua au ia lea whaatulau ma whaatalo whaatu I le pa ia lasi o le atunu I o tulanga whalupe le tawhatonu o le vātangata ma le vānu nofo Samoa pa ia ma mamalu wha le malo pa ia fo I ma mamalu wha le anga nuu ia a wai lipo iai tama ma ainga fo I matama ainga na te whaiwha ainga na tulati ainga na tulatoa ia whapena fo I la I ite ai malama o le tai ao le tala le lei na utu ai le toto masa le ainga sa le vi ma le lato ngaruenga te talo ma wha no manu I le atua a wā se manuia o Samoa e renga te I Samoa mo na te tai wha le malo I to tonu o lau whanua me ele o le tātou o tunu pele I Samoa malana tapu inga. Ia ai whapena fo'i Samoa o lo o taape malala ia tunu o mamau. Ma so se tafo le rangi. Ma mori atuai le wha malo ma le whaafitai. I ngā luenga o lo o ngau tuli ai le au whai ngā luenga. Ia wase manuia o Samoa. Ia, ta lolo la ia leo pa ia I sa ma whai ngā nā. Ta oto atu I le vānu nofo whale o polu tō fia a wā le tau singa o a inga ai mai se fo'i o tupu mai e o le atunu. A talofa I a te oe pe a whai e fau lau mai mua mai. Ia le tātou por kalambe pe a whai ua e a whea fo'i New Zealand. Ia pe a te iau save ulau ke le fongi. I whea le atunu o le lerorangi e wawai. A e tau I fua I a le a tau savea. Whatalo whātu I a te oe pēwhai o le tei mua le nei. Ua e a ngai mai ai I au e vanga mau tiwhinga e whaia I lunga o upenga te whailangi. Lei a tau sa vea, leo lua I ali so alo. Pesa tāta mā le langi. Al Harrington tō manu vāo la vea. Tātou whiloa I fo I whaftai le tapo inga. Whaftai fo I te talo ina I a saungu le mū le toi fo I mai. Ia mara e whanongolongo I fo I le taulongolongo o oe. Ia ma le whai ka kala o le a tau sa vea I mea lo tutupu I le atunu. O le maali e I kwa tau nu ua tu o. Ia lo whangasolo lava le fono ai o le tuua o le malo fo I ma le asi o le tina o le ainga. E le eftelenga o le uso pele o le tofa ia mua avasa. Timu ia I ala. Iopu so alo lolo vai le utele. I lo matou nuu I matawhanga tele I mo taa vaiala mangyangi. Whale tolu o le itu vai o fuata. Ia wā le fio le matua ia to whai ono. I whato ia le manu. Lalo ni we a fio ai asi. Ia whapena fo I tapu o tota a fio ai. Le siapo tala lautele a wā le ainga sa maria to ama sa tupua. Le fio o le fionga I tama a wā ia le launga e tausi ai patu maasi ia I la ua o le ftelenga ia tamapua manong ia manu male saufa inga foi male tapua inga ia fuata ia talo fai o lo tumutumu o I peo tatu ainga o paolo mangafa I tutolo le tātou nuu ma le tātou ainga. Ia o nisi
ia e tuatuagia i le tele o feʻau ma galuega ia o lenā ua taape ia le fuamanasina ia e o amaloi mata ona o le tatou uso e talavau ia e faatoʻaatoa lelei a le 50 tausaga o le soifua ai o se aso matautia ona e le agata i le talavou a o se tagata sa alofagia i le toʻatele o le aufai taavale ia pei o le fale taavale lenā e le agata i lelei le insinia ia e lelei foʻi le mea o le faipau pau taavale e gasolo uma mai ai ia atua mata mai o le atu a le ipata le tamatagi o mai ai pasi o loli o taavale laiti o mea uma faapena ia o i sa atua i ai i mo taa i le fale faipau lenā o le taufā ia te muia i ala ia po le fetalaiga foʻi ia mua vasā i opu totele foʻi tagata e faateʻia i le faapuleseʻi ona valaau le atua i le alii ia ae vatu ai le faamālō i o tatou aiga ma paolo magafa e fia lo tatou aiga i solosolo i vaioa ma simo ia le gata i lea o tatou aiga i mo taa ma vaiala ma magiagi ma le falevaimauga ma le faletui samau o tatou aiga magafa sa agaʻi mai le aiga sa leutele ma lona itu mai lo tatou aiga ma le nuu i falefā le afia o tatou aiga e fia paita ma leifi ma le alolii ma le saga ese i falealili ia sa agaʻi mai foʻi o tatou aiga magafa tetele aiga sa mataiā one ma manu leleua ma i latou le tatou aiga e vaimoso ma le atu faleata a mālō faafetai i loutou futiti faitama o tatou paulo magafa tetele o sa tunu mafono a mai se foʻi i le faaulugatagifa ma le falefā o le ulugatagifa ma malu le faletolu a mai se le aiga malosi o sa tunu mafono ia o tatou aiga le malaga mai tuila sa faapea tagata ai longa o se tagata aile e voivole o le tagata e fai wō le atu matautu atoa ma le faga o le aufai taavale foʻi nā o le aufai pasi agaʻi uma mai i le taulaga o i e mapu i ai e faatino ai ia le galuega la latuala e leisa utupe e faifua o ia paʻu o lau taavale vatule ia na alu ala ia e te toe tifa mai le foʻi ia mua avasa i seisi taimi lena stangata loto alofa loto alofa ia na wō awhitai atu i le tele o fale taxis e maise lana ngā luenga ma le vaenga o le awhionga ia le ota ma le fale tua o le pule lea o le au whainga luenga ma le fale taxi a tō lava i nā i tau mea sina Beach Resort Island Beach Resort mo le atu le whamalo na uwhionga fonti whapea fo'i te lea au tau uma la uwhionga le ota le li pule le mamalo o le toa tele i ole au ave taxi al taxi stand le na e mimita i lava le mato so whaftai lau tau whaalo alo mau lunga ta ua tele na yo tatu ainga me le mo tele i sa la whai so alo ma la inga sa pe star lo to wanga le lei mo lo to titi foi tama o tatu ainga le malanga mai i le tu asau a inga ma vaenga e mai se le fionga ia ma soe ma tufunga le fionga le sao le tatu ainga Fao Harry Schuster aftai le anga le lei mo lo to faea i le tatu uso ia mai se ia le vala aupa ia le tua ia inisi o tatu ainga to tele o le maua tu le tebile nei ia le afa pena lava ona fa so atu o tatu ainga e le Gagaifo Gagaifo le tu malo le li o le tu masa o fa malainga sa umalau avatu le fa malo ma le fa tai lo to wanga le lei au to fa lo alo ia mai se lava o le tatu whengalenga le ai mangalu lue fa tasi le peau fa mawai
o ainga wo mai masani o Paolo na fai mai. Ia, ava tu le whamano. Ia, ai mai se fo i le tina o le ainga le tua fine o le sa tausi fale o polu e le tausi ali i le tua whai a mua avasa so alo timu ia i ala le te maitai o le sina ma le whanau. Watu le whamalu si au lo tele ia ma whanaulango i le tua ma tu te talo foi ina ia fesoso anu i le nganga o le tua e whamawhana whana ia whapena foi ona whamaisi atu ona o le wala au o le tua. E le aise i si e tū ma te te e iai o le finangalo whaito tasi o le tua. O le finangalo lava le nā. E le aise i si na te hai aina. O ia na te o mai, o ia foi na te toe whafo i atu le tangata i le pa ia ma le mamalu o le afio anga o le tua. A inga na tangi atu iala, tāpua i atu iala, o ilunga i le live stream le nale. LNS live stream from Lauli. LNS live stream company le fionga. Ya le ota ni upulsu mai ina i Lauli. Live stream a tola valena o lo yai, whairo tu mai moa. Ya, mawava i fo i mea sa tutupo le aso. O e na whaio mori mau, o wingo mori mau, o upu. O e sa ngafa. Ma whawhiangai ma Paolo, ia whapena fo i le atunu, ia, ta ua le nā, ia, after ia tu fo i le tātou ainga, o me masani, o e nā lala o le mawhai o na malanga atu, lau tau a au mawhola, no lau tau o lofa tu lai, i se leni sa lafu atu, e mawhai o na fisosani, e matau tia, le lofa ngia o le nei, tamba malona winga. E ai waftai fo i le vava i atu ma le mori mau. I lupe wha lele a le tātou hainga. O lo tū masalalau i Samoa ma isi atu nu o le lalulangi. Nau atua. Ioi. Hanga i atu. Nā tau na wha mau popo atu ia ma watu lo lātu tau au e wha mawhana whana i le tātou hainga. Ua peia i lava o se tu ua o se malo ma le usuia o le fono i se tangata matua tele. Ai sa tau a loa e ana uo. O le toa ngā mea le tā ua le nā e tau nei ai. O le mele amana i o le tangata. E maua tupe, maua tau mawha. Ai o le taimi e whaatino ai. O le taimi e tā ua. E le toi maua le taimi. E le toi sau le taimi. E whaatino ai i a mea ia. Ia le ngang whaafutai le nā. Ia, ta ape wha, le wha manusina. Ma le nganga whiwhia, ma le nganga whaafutai o tangata uma. O le tātou ainga. Nā tau sa tāpua i atu i whafo, whamalo. Lau tau loto tele ma le ona sai. I whaalawe lawe e tutupu mai o tātou ainga. E fau lava fo i tangata. I le wa ai lea taimi ma lea taimi. Ai o mai, o ai ia, fesili, le ale so tanga, ai o mai. E o tangata nei no si osi a inga ai o tātou mātua i le tele o tau sanga ua mawai. Ua mawhai i langi le fōlaunga ai lātou na mua mai. Ai o isi la ia, o isi suli ia, o tangata ia na nuti mea whaatasi mō tātou mātua. This is our time. Ne wawo o la le taimi. Tātou te nuti mea whaatasi ai. Aftai, ne anga leng. Ia le nā, wha umatu le tala le nā, vaenga. Ia, katalofa i tamauti nā mātua le tunu, mā lole se whomanuia. Ke loko kele o kou whariri ia wao titilo atu i au Texas ma email. Me la koe halu fo, tsalo ke o fori. Ngari ua muri ko le ming skao ku peri i ngal fa mai o zole va. Ya le ta ua la ia. O le feilo ya tu le te ta i o le tato o tunu. Alo se fo beria ya te to tamam tina. Le ngate morto malawa, fale o tangata matua ia ai mai se foi. Ia
ma o ta ngase o lo whatau tori ai tala fia lava ina ua taunu mai ia ai ua tea i tua le tina le tātou ainga le tina matua whaurulunga fo i o le ainga safua tino ia awa ma mea ma le malu ma le ma mea ma lo la whale na to ese ia bese fo i le usoli i masale le ali ia ma malu le ainga sa tuala tausi vatele oe toto o tui save lu ufa pe fo i le unumuenga fuatino famele e sera avia afta ile tua wa mfayo na toi fa fusia le malos ia ma ua anga yelo wa fa ile talavole na fa yesu ile tinafo le fa fine le na ma ya mai na tula ia oe ma amolo muenga ua e malolo wa e manuia ona o lo fa tu ma lo tele ma li tala na fa ile matua le fa le ona fa te ile fatu io ai o le tula fono la ia le falma e fa lo na fa te i oe ele to tau na to fa ile fa lima po le fa ai fai mai le tala lo matua o fortino wa la le tau no malisi ana fa na e mai ai fai le fo mai na le tau no mai se au fa na fa te i pe wala atau pe to fa te na va ile to le loto matala lo matua e fai i fo mai ai mu musu fo mai ni te ua a fia le lato ngaluenga wa mana tuo e la titi le tino lo matua kama fo ye fa ke ye e te ua a fia i pe ngau se panai vi le fata po se me fa bena nga me o povi ka un fa ke i me va pe fa ke ye je ma ko lo mitio fa ku efe mai va ya a ko vai me ko ki o pe lo fa ko fa ki kasi ya fa se yo mai disi yo va ngai ya le la ta no mai me ya le fio le swafa ya le malu ya fa pena fo il to mai tai to resemble to mai tai yo fa mele la titi ya lava mai lo mo ko yo lava nga a ko fa ki yo fa ko yo so mai de pe ka pe ya ngel atalo fatu ila ufionga ile swafa le malutupe ya ape volto fine ya ana ya male fanau ya male au ngale au kausi mai la ye ka ngungulu la ka wakile mai ya la ka ngungulu pe la ka ku me o afio ka vale vo yo me ko fa lo vo le loli vo le ya so ka ole osking le lungo le mafa ke va kwa i ko ya le afi makakangi ya pifa penga ia kangulu le kusima ia sai au yo lea fa tai le tuo lo hanga le ma lo lo fa mai ia ua to mawai ia le malosi tina mo te ai tua fa pena fo inisi matua o lo fa ta to lia I flefu ma pusi o to fanga ona o ngase le tino o le tatalo fo le nale a te o sevia ina ia fa fuisia ma faia le tua le va venga le faia le tua I taia uma na te fa boy ia te oi le po ia ona pei leo stangata o sengia le mauli mai lona tino ai le taia o sengi wa ia to e fa fangu ia te oi le va venga ma tau tia le na faia le tua mo oi ma u yaso uma aso uma mawai lo tato malos ia fatalo fa indisi o lo asia I tato le nei fo I vai taimi o le tausanga a lo malanga manuia ma lo fo le fo lau ma lo fo I lo to lato I le taima le lato I le ana le lato I le ea wang le nei le tua ma waia pui ai lo to saunga le mu I lunga o le ala e pitia e mamawala ia fa ftai le tua I lona lo fam lona le lei a mo fo I le avanoa fa ftai fo I le tua lo mo le manosi o si o mato tina valus fluono te sanga lona sifua a mata fo I ona Gagaifo ia le lai lana tua malona malos
ia ai o maua lava le avanoa ai mawhai ona talanoa ai ma whaasoa ma le tina pele ia so alo la faitele le ulua i o li i whapale mata o le alofa tūmanu vau lo veo mama ai whaafonga mai ia mori ato fo i le whaamalu si au ma lo fo i le lava papale e taliti ngā i ngase o mai ona o le pula la ngoto o le soifua ia ma ua tau fiafi ai ia le malosi ia ona o le soifua matua lava o mai talo i le tua iai pea lana whaamianga iai fo i lana mea lofa ia te oe le tina le a o ina o whanau ai maise o mata upu o le ekalesia ma le lotu na ia mawhai o na whakerisi anu ina le a ua mio va lea le whai le a ua mio pā ie o le tupulanga fau lea o le talu fau lea o lo anga i mai ia o lo manuia le tātou atano o lo manuia le fionga i le li pāle mia ma le faltua le na whaalo ma le ngali oka se au le lei o le pāle mia ma le mānei o lo na fuitino ale si foi be mali i le fionga i le li teitai o le ata lava la le na o le la yoda le vesi tangata ma ata fo i fai ana tala mali o tala tausua o tala e sua ai na ia maua le fifia ma le ata ia utou silsila atu iai i le matautia o le tula i mai o le fionga le li palmia ia fa pena fo i le faletua ia mai se fo i le tātou palmia o New Zealand nei le fionga ia tui o i fo i tui masinave maulu matoatua ia o malai ma ele na i le faletolu ma tonu o le faletui Samau ele ba maota ma malai taua faita ulia o le faletolu wa alo sina malo mali toa ia mai se foi le fui fale o salavalasi ia fa pe foi le mamalu ia te o le faletolu ma le vaina lepa ia ai mai se foi le mamalu o le faletui Samau after ya tu yo e o ile no fo le palimia ya e futanga tu tango fi langa i lunga le mea o tala ulu al palimia la to ia o fe sota inga ma le fainga le nofo ma tu langa fa pena a se ua Faiva meu le o fai le se ma mea ma mafa u faunga o te ngata ya e o tu te popole fo i na mea mi o te ngata la tu te whawinga ina atala loa le palimia Samoa ma fai fo ia la tou la fonga ma suanga a e fo le Samoa lo toleanga o no fo ma longo ia isi vai ngole media palangi ma isi me fa kele fo le ngasu la tou ia le mea e se me fa pena me le tangata o lo toleanga ma tumu la le tala o fai e ata le palimia ia le la fai la fai le nofo sili o mana o mai pai la fai pole ofisa e fai pe le fai ya va ye me la ye ona tele le vesi ai dia pe approve pe disapprove pole a lava le toi nga fai manu ma lo fo le porkiki ala auli i ma le palmia fai le nofo fa ma malu ma fai le swafa o le nofo And I'm telling you, it's only appropriate. I mean, if the Prime Minister was joking around and saying that somebody has said or somebody has wished so that a title being bestowed upon the Prime Minister of New Zealand, so what? So what? There are Samoans right there, left, right, and center, that are listening and they are so jealous of our Prime Minister and whatever comes out of the Prime Minister's mouth. These people depicted, they turn it upside down
and twisted every little thing that has been said, whether it's important or unimportant, or whether it was called for or not called for, they will find something. They will find fault in all of this. But say please, yasole. Osuanga le vatele, ale pale dia la tuya, ma le avion e tapuala. Vabalo tapuala. Abalo le songa fo ile ngaruenga lo taulungolongo ai, ya mafapena fo iona. Fatalanoa ma fasoai fo ma le pale mia. O me nai lo ile vai tele o mafu fongo istangata ia la tu te atu. E matau ma mai tau. Ma va aisi na tama I mea la va sipa ile la manga. Ia na ofo ila ia lea ma faunga. O fai te tala pini fafine fo le fai papa ma kau solo. Longo le media papa la ngiva. Ano la ulina fai. Hey, shut up, I was just joking, and that's it. But at least at the end of the day, the Prime Minister of New Zealand has saw the significance of wearing and being able to be bestowed an important honorary title on this visit. Otherwise, if he didn't think that it was appropriate, he wouldn't do so, and accepting the honorary title. So, thank you, Mr. Prime Minister. Say, somebody then, ta'u le pare mia, o New Zealand. Fai lena, fa momoli bai le nganga fa aftayo le atau savea. None of you will ever do that. Because you know why? You're angry, you're a sore loser. You're stupid. Why? Why would you do that? You're the most traitors of our own country leaders, the leaders of Samoa. They have been betrayed, by these other traitors. E fa tau o tātou te tai. E tau mawhai e la langa se me wha leanga ai me se la veleli I pālemia. Wa whai o tangata nei. Wa matuali lopo le ale mea o le awhan. E kami aku mara kupor kiki e le risi piko lea, e mi milo mai ia la uri kiringi. So there you have it, and thank you, the Honourable Prime Minister of New Zealand, for accepting, because it was a great challenge. O se lui tau, li tangata, e whaaleanga, ia le nofo le fionga le li pāremia. Ma le au wala na whai ai. Fiu soi lunga. E soi lunga newspaper parangi ma. La lato mea o mawani. Ila nambea. Ia le na. Ta ua tele. Ta ua wha. Fo tupu le fionga le li. Palemia. And it's the start of something new. The relationship now. We are not partners. We are part of New Zealand's family and also the independent state of Samoa. We're married to each other. Now we can share some light and some common sense on our treaty of friendship. O le whaamatai o le li o laksen. Whionga ia tui sinave mauru matotua. Nei mwhai ana tilo ia tātou. Mata upu whaavao malo, ma mata upu fwoi, whai o malo. E le ngata I le mea leo le RSE scheme awa. Na whai le pepa se tasi o professor na watu I Samoa ma whatala noa ele Samoa Observer. Le tala le to ina le na. Ele o whetau I le mea New Zealand ma Australia le whaia I tātou. Le malo Samoa. Awa ua whaasolo I na mātutua tūpulanga ma retire tangata New Zealand ma Australia. Ma aunga tata ai e o e taufua o lātou whātoanga ma sele a lātou whātoanga. La le mele a mai nei. E au mai tangata Samoa ma tangata atu motu o le Pasifika. Ai nao Samoa e whai lana whea ngainga.
o le treaty friendship treaty, or the treaty of friendship. A o le awala le whai i tātou i nei, e le whetau e tusa ma le rate, tusa o le e toi tutongi lava i tātou o tātou pāsese ana i company ia no atu nei, accredited employer. Atu i Samoa umana whai ale kon kalate ma le malienga. O le ātau nu umai i nei whai e tangata ia e ona ia company whātoanga nei. Whai e lātou ia insurance, work cover, mōna i o tātou tangata. Alan me le whai. Ia mai nei ta sui mea na, wa mea tasi fo lea vaenga humana o tala noa tua i le fionga le li parimia. Toe tanga ima toe sisira le Ministerial. O lo i lalo lana portfolio le mata upu le nei o le RSE po le Regional Seasonal Scheme. Employment. Seasonal Employment Scheme. Tō tele lau tātou tangata e lave vea i whaave lave e mafua mai i ngā ruenga whaavaitaimi. And it seems that we have no insurance and no work cover. So we fork the money out of our pockets on our own. Toi alua tātou e tutongi ia whrema. O nisu e temi mo tau mo tātele. Wale o i vai i fōma. Ona ma ia i ala ia le whale mo le au ngā i se ngā luenga. Toi whafo i Samoa. Unable to help himself, unable to go and see a doctor, a medical doctor, no insurance. E lea ngā ia te ia, lea ngā i le company, lea ngā i se mea. Ma le tapo inga ma le wha amuli mai o lona ainga i Samoa. Siona tō lua ma le whanau. Tā ua tele la vaenga na. Ja, whaaftei le tu o nale o te tala le tātou marketi. Sa ufia nofo ai tele ngā luenga. Ioi, matuatua ngia te tau o na whatino. Ia sa ufia nofo. Ja, na talo mea le li parimia. Mouso avnoa, tātou mafuta. Whaaloalo ma tāpua i fo i le whaafutupu o le fionga i le parimia o New Zealand. Laklea, wa umane mea na o sawain. O umale whilua inga. Ia whapea fo i le team Pacific Specialist Healthcare mai Nandi Masuva i whiti. Yeah. So congratulations, Dr. Pavish Kumar, Dr. Sanjit, and many other doctors that we traveled to Samoa on the issue. The importance of the overseas treatment instead of concentrating on sending our patients to India and New Zealand. Now there's another choice to Fiji, only in our backyard. It's just an hour and 20 minutes ride and flight from Samoa International Airport. This is common sense. O le fuafuanga te tau ma le whātō whāla inga tāua. Iana na. Le company lea o lo o sponsor ina le porkalame le nei e lima aso le vai aso le ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Le Pacific Specialist Healthcare Hospitals in Nandi and Suva. Le company le nā. Whale mai te tele nā. Unique, state-of-the-art 2 hospitals with 130 beds, particularly with the sickness and the disease of cancer, oncology, and especially open cardiac surgery. Ta o tonga whapitoa le whatu. Nā lau ia isi, na tā oto intia. Awa toi fo i atu i Samoa, e le le tau tonga. Le nā la wahalu uma referrals na whawhi tai le tō whai lau fionga le parebia, ai maise fōi lau fionga le Ministerial. O le matanga ruenga le soifua ma lolo ina. E le ngata le nā, le whaululunga o le task force a le Ministry of Health, lau tō pa ia ba lau tō mamalu. Lau tō sila e SAR agents,
Ia o mai fai kon kalate ma feutunga inga ngase ba mai e ave fafu. Ma mau to titi lua aso walu le valele I intia. Fa I tu lai sawa I New Zealand e. Ai umai fo e fa le tonu lava ngase. Ya, pela o se fa tita inga le na. O le matu uso lea ya mua avasau. Ya na mai le tunu ule nei a mai lalo le por kalamele le overseas treatment ale tato malo. Faftai ile awala na o mai ai male avanoa na o mai ai na fa umi ai taimi sa mafutai o matong fitinga o le cancer nei te fo I atu I Samoa ai to oso ai le mai. Wale ai se me mwhai ona toi whai ai. E lei fo se ava noa wha lua mwhai ona toi whai a seisi tau tonga ma toi alua ina I nisi tupi. E le ngata lai lata mai o a mātou whare mai. O le wari I o mai mamao mai intia mai si voi. O la tau nei o atu only agents. These people are just salesmen and saleswomen. There are just agents for the hospital, whatever national hospital, whether it's India or here in New Zealand. Ale matu kulupu le not, o tangata o fo mai e ona ia fale mai. O la tau fo ia e ngā lulue e fai e matuata oto le lei le tangata I le fatu mamtua whaia whatino. I fale mai te tele e pule mo na ia foi e tangata nei. Mai, ile ngata ile vave, au le am fai fo I o pa ai se tau ngofie. So di ai le tato malo. Ona o le tele o ngase nei. O le fatu lava, mal cancer. O tau sila la I le whinaunga le mata upule nei. O le tele o ngase ia ave ta o to intia. E mai intia wotsi. Ai sa wai male whaatonunga whaale tula fono ale fo mai. Leana whaia le taotonga I o. Wha mole e sae le tula fono. E le ta tau na toi wa ai sesi o le ainga. Ta puni le pusa. You can't open and reopen the casket when it arrives here in Samoa. So how would you believe that your dear relative or husband or son or daughter is lying in this casket? A vea lana tātou tolu mo le whamao, I lewa mele pepa o le mwhainto talaina, I lalo le whaatanunga wha le tūla whono, e au fi ai mea ia. E sāna toi te tala le pusa. Se tabai mai le pusa tabai pusi, a le ase a bea la o lo wha mamafa mai le pusa. Po o se piliki po se. Nobody knows. O tō wawaila I moni mau e whai e a inga ma tangata I e maali liu mai o lātou tangata mai intia. Whai o le mamau, wa levana te tau la sui nei mea. Wha se putau saga o wha o ngā e tu lepa. Ma le malo. Ioi. O mai le vai teimi o fia me, o le mea la vai tasi o lo wha o ngā pe nei tangata. A le mea, pe o mumusu tangata e tala noa ina mea nei. Whai o le mamau. A o le taunga tā o tau tonga o lo whatino ai. Ma le success rate e le lei. E le lei. Pe au no whai atu o tō tele tangata o mali liu mai intia. A o mana whai tau tonga. A o le tangata le nālu e momoli le mai. E to tongi a e lātou a inga. A umi ala o le lua masina o iai o. Yo le tupe fo le nāle a inga e alu. E to tongi le fale e no fuai. E to tongi mea ai. E to tongi le pili o le paua mo le vai. E o le nuea. E ka ele. E kuka mea ai. E to tongi le transport. Yo le taxi. Po o le tavale fo le video le si as ki e kanka kai kua malu kanka e koso. E to tongi umana mea. Tau mafa. O fale tali malo e mapu iai. So if the recovery period for the patient is 2 months, that is 2 months of expenses that the family has to come up with. Aufiti. Champini uma professor for maina iai.
Mai avatu la fa malo mal fa tai. E le a fionga ya ato mo fa upolu tai a kuis tasi o te mali i o le atunu o lo nga lua i te tonu. O le atina e lea o le company o le PSH na tau tisi le fai lunga o le screen na lea. Pacific Specialist Healthcare. A watu foi malau fa malo se tasi foi alo Samoa. Te mai tai a fatonga a fa Samoa. Loi pou o malo. Christine Finau Lei Atawa. Congratulations to both of you. Apena foi ia le pulenga ato mal CEO. Wonderful news to hear. Mr. Pavish Kumar. What did I say? What did I tell you? I said, keep the faith. Me umalava, everything was a challenge. But keeping the faith is well worth it, the wait. Ia o se tala fia le na lau fa lau I lua fa pito mai I tala fau I vai whanua ele fionga le aloli. Ngal mana tipi au tanga vai atu manu vau au tanga vai. Ia le finangalo le malo, ia me se fo I le li paramia. Le fionga le Ministerial o le soifua maloloina. The Honourable Va'ao o lo fipo salu. Ia a me se fo I le CEO le fionga I le tamaita ia Louis Stanley June Stanley Louis Tele. The task force Dr. Folototo Leva a me se fo I Dr. Papali. Yeah, I must say, the song I live for my the tabai o Epenesa. Faltua ya Epenesa, ya fa before le pepa. Ma le fautuanga na o maia I I forma I professor. Le fionga le sunga ya siata satu paitea viali doctor professor. Ya, fa mai le ripoti ma le pepa ma le saunoanga le di professor le fatu, ngas le fatu. Amaya, Lauli, the minister, the task force of the Ministry of Health. This should been done many, many years ago. You know, tau na sui, fase fulu tau sango tu le epa, o mai le safapito, le le painga, to tu la I mai la uli. Tau ona sila I nisi whainga fau. Whainga whawai fau. Le mea tōdu al nei o le ili tata I ai. Ma e a I ai tu la epa li mongi whonotoe mai lātou o le chapipi. Ili tata I le mea o lea. I le tele o tau sanga sa lātou. No nofo mai ai lea pa inga ma lea pa inga. Whāse fulu tau sanga. Ai muri ai ia whawai, ma lea whawai, wale se me suia. Tau no le whainga malo fau, sui uma mena. For the betterment of the country's future of Samoa and for its people. Ele vesi, mena ele na vesi lau di ia. E tau mawhai, ele toe tu malo le HRPP, ele o toe pule se malo, mawhai ni tonu ale malo. Ai mana o ya la uli. E ta I la uli. Ai I osu sta I whainga whawai na la tau whai o mua. It doesn't work that way. O le lau malona fuata. O le tai malona taanga. O le aitu malona pu. Yeah. Le mea le ngai le I se I kua siwa I lunga o le kunga mau o le si ta ua tele le mea le nai, te tau na mana, au ta awhai atu lala auli. Hei, mako ke le muri nko mewa lea nga whai le whasu kausa. A feita. Feita. Ia, tele tala malie, o te sau tātou te toe whaso, ia, wa lewa na ma whaso ma le fiong. Mai le tala al parimia.
Te loa Savage, nau fionga le rua ili. Tō lau fionga fo i pesta. Ia wai tau, e whai ngā umai. E le pāle mia. Ia nai suafa na whapale ia o le mātou ai. Ia ma mātali i ai lau. Ia, whai maila na tala. O le mea malie. Le ai, nangai umili tala le, o le tala e malie. Awane au se mea. Ioi, e te sau, e toi whaamau lelo fuspa. Ioi, te le o tala malie. Na whai, e le fionga le li pārmia le maa whasoa. Ai maise, o le tau au maile ia te au, o le pepa le nei o le li poti whaapitoa. A wau le asu sāna se ima vai atu mai nei. Wawai il te me fono i tamasao. E fono in there. Ina ua tu ua lotu ma tapu inga i le fiafi. E whai ia me o tōna. Ai o mai fono. Le anga o le tele o ngā ruenga te tau na whai. Tā penanga fo i mo le whaafu tupu le taunu watu o le fionga i le li pāle mio New Zealand. Le fono o le kāpeneta. E lo tea ai ma tā upu nei ma pāsia. E le kāpeneta. Ese le taua. Ai maisela, o le li poti mua le nei. O le ono masina mua ale whainga malo, o le fast le paia inga alona lua le nei. The Central Bank of Samoa, Samoa's economic performance for the very first 6 months for the financial year 2025 to 2026, from July till December 2025. Tele tangata le iseme tau au whapitua ma. E tātou li poti lea, tātou te talanoa ma whasoa i ai o na malama. Lamba fo i lea o lea tunu. I mea, ia maisi tala mani e. Tātou on malolonga, tātou fo i mai ai whaau. E uranga le tautua ale si whango Samoa. Le a tau sa vea male ngā Gagaifo Faiva. Le manawa o ngā ruenga i le nei fo i a solua. In this update, another vague timeline from Donald Trump for finishing the US and Israel attacks on Iran and Lebanon. The US president says more than 30 mine-laying ships have been destroyed in the Strait of Hormuz as he ramps up demands for allies to help reopen the passage. Many appear reluctant, with Japan, Australia, the UK and Germany indicating no plans to send naval ships or enter a wider war. Trump says he doesn't think the bombardment will end this week. It'll be soon, won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. The Trade Minister raised the Middle East war's effects on supply chains at a Future of Investment and Trade meeting, a grouping of 16 small and medium-sized trade-dependent countries. Todd McLeay says it's in our mutual interest to ensure trade lines remain open. He says New Zealand sees an opportunity for coordinating joint responses to disrupted supply chains. Going easy on the pedals now could save money later as fuel prices soar. Iran's maintaining its chokehold on the Strait of Hormuz, retaliating to the US-Israel bombing assault. In New Zealand, the price of 91 has jumped above $3. Canterbury University Transport Geography Professor Simon Kingham says fuel consumption varies according to how much a car brakes and accelerates. If you can minimise braking and minimise accelerating and just drive smoothly and at speeds below 80 kilometres an hour, then you're actually going to reduce your fuel usage and obviously save money. The Education Review Office is overhauling its systems for reports on schools, making it easier to families to judge performance. Jamie Cunningham reports. The reporting will indicate what's being done well and where improvement is needed. Chief Review Officer Ruth Shinoda says parents told staff they wanted clearer information about the quality of where their children are being taught. The format will be used for primary, intermediate and secondary schools from next term. And that's news. To sport, and South Africa have set the White Ferns a formidable 178 to win the second T20 International in Hamilton. Sisters Mealy and Jess Kerr took 2 wickets each for the home side. New Zealand a short time ago were 31 for 2 in the third over.
The Crusaders are expecting to be without their skipper for the next 3 to 4 weeks. Midfielder David Havili suffered a heel injury in the Super Rugby Pacific win over the Highlanders and exited the field in the first spell. Coach Rob Penny says it's one they'll begin to reassess after they serve the bye next week, following this Saturday's away game against Moana Pacifica. Medically, great news. There was a little bit of chat about a potential fracture, but nothing. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Soyana foile wosi, se lava ua e oti, se lemna oli sa pasuile au ngai au mai lena sala. Mole fa chali mai e po a e na te unga Faiva avale so ona vali la mo tu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala. So say tafa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wonga lo ya o e le papio Samoa o moni o si va o le malama so o inu ui tua ma la fanga a wo mai lo tua sei fai so fa ma talanga pea wai fia si fo i lava o e le cha foi le wosi se la va o e o ti se le na o sa sui le au mai le na sala so foi le wosi se la va o e o ti se le na o sa sui le au mai le na sala na 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 so say tafa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wonga lo ya o e le papio Samoa e ua moni o si va o le malama o solo inu ui tua malala fanga a wa mai lo tua sei fai so fa me talanga pea vai fia si va foi lava o le cha foi le wosi se lava o e o ti se le na o sa sui le au mai le na sala so foi le wosi se lava o e o ti se le na o sa sui le au mai le na sala.
Ia, toi whatalo whatu ma le nganga whalualo, i le whafonga tāpua i mai le atunu. Ia mai se fo i lau sila mai moa i le itu la muri muri le nei o le tātou nganga i fo Faiva. A watu le wha malo ma le whaaftai i tiute ma Faiva alo filima sa whia ngai ma le atunu. Ina ua nganga e le la i le tai awa na le la. Ala usu Samoa, ala seu fo i le atunu iona tofi e masani ai. E le ngata o Faiva o le ngata i whale o Faiva o le vate tea. O Faiva e whaia i tono o fisa. O Faiva fo i e whaia i le tua vao mo le tua sivi. O a lava ngā luenga o te tofi i ai i tātou. E watu le wha malo ma le whaaftai atu. E le ali i insinia i a milo i a ma le lātou fo i au whai ngā luenga i nā. I papa toi malo le tūtua tunu. Malo fo i le wha longo ti nā. Le whale insinia o nai alo matama whanau le tunu. Tupu mai o lo o ngā lue. Au lotu ai. Tō telefo i lātou lo o mātou te māsani le leng. Watu fo i a watu lātou sai ta pena whale leia i nā. Ia mani mea fo i o whale tonu. Ia wha pena fo i lau fionga le swafa i ono. Whale wā ai. Haftai le alofa o le tua. Mwhaivo ina maua le nei awa noa ma le lau. Tā te whaasoa i mea lau tā ainga. I le swafa matai ai tonu le tātou. Nu ua vai moso ma le tu malo whaleata. Ia awai le ono fo ia, se tasi fo ia o pou o le tama le whale. I le swafa matai ia. Ia le la ua whangasolo fo i whaataluanga ma whetutu na inga o muniao. I le tō wha sairia le tātou wainga. Ia, a wā lava ia suli o matai a mispusi peito malifi patu alipupu. Nga wai le te leonga. Alo, ngā lue ai ono, ia manisi fo i lo tau ngā lue ai. I le nā fo i whalewhai ngā luenga i o tahuhu. Ai, o te taunu watu i le vai aso na se ima vai atu nei i Samoa, ma le matua ave vela o le fono. E le matau tia foi, o le tali mai o le Ministerial na ia le mata upu. The urgency passing of the bill. O le tula fono le o fono whawai. O le tula fono tau whao fiofi lea. Ina i mawhai ona pūlea le lei ai tupe o le whono whawai. Ia mawhapena foi ona pasia i se tūlanga whanati nati. Ia ona whamamaluina loa lea i le masina o iulai. Ia ia vave ona tufa loa ia le tupe o le selau 5 tā la. A le tangata matua se i o lava i le pepe. Ia i foi mawhaamdianga na fola e le whaatuatua i le atua Samoa uatasi. I le pepe. Lea la ua amata nei, tele i tu malo na ua uma na tufa latu se lau 5 tā la. Ai wana tua, le ua pasio. Au lea fo i la, ua amata o na whaangasolo i tua tupea i tu malo. Ina ia mwhai o na whaatino a lato watina. Au lea lava, o lo o lea i le vate tea masa meme ai whapena. Le tangi ala uri i o tule epa ma le hero pipi. E mana na o aina ia tau fia tupe ai tu malo. Le anga o lai ai le lato mata upu i le whaamsinonga. Se ia whaapupula ma whaamanino mai. I le tofia ina o pule nuu. Ia whapea fo i whai pule ai maise. O te whono o whono whawai. I to tonu foi lau le tū la whono lea tau whaofi. E le toi te tau ai o na toi ai se whete na inga. O lea ua pasia nei le tū la whono ma ua vema tū la whono. Mai le toi te tau ai o na toi tango fia e le whaamsinonga se mata upu whaavaliva lea whapea. E vai eipo o ai e te tau na tofi me le whaamsinonga e whai mata te whono. O lana o le tūla whono tau whaofi le nei. The urgency of the proposed bill to be passed in urgency
Ya fia u mai a to finga ia ua mai o na whaia I lalo le ta iala. Le whainga whaavai fau. E pei o na avatu e le whatuatua I le atua Samoa ua tas. E le to e oko meki ai le avea o se whaipule. Ma se te whono o le whono whaavai. Ma o le mea foi lea. Tate I loa ai. Le vai tele o tangata ia la tau te tutu la I matau mawhai e toso le mata upu ma whaasese le mata upu a o la ua umona manino ma mala malama lelei I le wha mamla maina ele min star e ona ia le tulafono le sunga le flufi honorable moi wha war Julius Akui ta whafunai ese le tau e fesiri ia isi a wali ia tua tuilunga. Ai mesea ia le ulpo o leo li moki. Tua tuilunga ia le minsta fa mal malama. Fa io le poto ma le anga vaa. E tali atu I mea ie au mai e la wali ia. Toi tu otu ma le pale mia. E fa mal malama atidi le mea. Ioe. O le tele o istaimi. Soli tu la fono, soli fono, ai e tu uava noa pea le fionga le fonftelai. Te vai tu lo amata na tau, ili tata le fonftelai, ili tutu I wha I lunga, ma whaia la tau tala, ai le wha noi I o I le fonftelai. Ia ma whaia tu lo ma le fonftelai, alana mai lalo, lala mai lalo o elea. Ara uaka melna tup you know the speaker will turn around and treat you like kids fighting over lollies and marbles and whatever. I say you violate the standing orders of the house. Le whalong, pinka miki leu suska I le whalonga fo. E wha kuara e munga mai, le kuma oso mai lava. E la paula lena. O mai lesi mata upu lea. O le tau ma whai lava. O la wafo e ufi wha manu ngase le mata upu. O ina sainia. Ia siaki ia. Na moli mau ma tau tino. E le tamasa ia I tonu al fonu whawai sa pule ai. Mai e lona tofinga. E whiu lava e na le tama I moa e io mai lava. Ioe. O ai tangata e tō toru le saini ai. E le na ua umana mai le whaamamlama lei mai lava. E la ua fo. Ia le mea na alu I le tupele na. Nea na lai no tō whaalongo. Ioe, oso abatu e balo fefe I le ai o se tupe na avea I lo nuu o sola ua. Wai atu le fio nga le tapu nuu le tanga loa matua. Su le sunga le multalo. A pia fo I lau ftelenga pupuoli. Ma le tofa o le tau mafa lofi o le tatu nuu. Ioe. Le ai se pa usene fapenei na meu pa lapi na o ave tuai solau. Dai se mea. Ai ave tu pe ia. Le wa tau tino e le taba. Wa tala I tua ma fa tau ai me o fala au fa saina. O tala na wa mai o na folosia ma o I loa uma tangata. Na foi na toi tu silava o ia. La wafo o le committee fa foi. O le poloketi. Ma tau iai le minsta ma le steering committee. Le mea ua tau mai le tamalea o mai malona ta maa e wha ato ese le whanu whaavae. Ma tau mawhai e toi wha tumu le tupele. Ai ua matua mati la tila le sila fia e le atunu. O mea na wha o ngā I ei tupe. O lea. Whala au wha asai na mala isa. Tua matau tia o ia mea. Le aise sene tasi o iso laua. Dala le mele na whai le vai aso le na tene. Fitu se fulu valu wafe na tufa. I le lua se lau fast food ma le iwa tangata o lo unu.
Nene ulea wa uma na manu malo il famsinonga. So la ua. Ele o se tama inu po o se tua maota. O sa alua fata ma lufi ma le tu malo le ano ama. O so la ua. O le nuu mawai mai lava le vavau e o le wha vavau. E iei o na taulangi, e iei o na tapa au mo na whale upolu. O le nuu whawai. Ile nānai, whawhitai i le te whono i le fionga ia tō mata. Nora, leota, tō mata. Mawai ese tu lava le tupe. Tufa, maua le fia o tangata uma. Nau tau nua fo i o ai tufa lo ma le tupe mo taa ma vai ala. Ia. Ese le tā ua nei wha amarianga. Au isi tu malo, isi awali ia e mumusu e. E muli ta i whainga wha vai fau. Ale malo fau. Ia le na. E te e lato. Ai tau fia ai wha amarianga. Mo tangata le tu malo. This is selfish, arrogant and stupid. Ignorant. Do the right thing for the people of your district and your constituency. Ola va lea lau whaali i lau te le te whono ma lau tusi te. Ma lau whaasau sili lau fia papai le pule. Ma vea oe o se te whono. O le whono whawai. Ma tofi la vai oe ia oe. E puni tia ai whamurianga maala manuia mo tangata o lau i tu malo. O lea lau whaasino manga. O lau whaasino manga. O lau walu i le pale mene i tia whau. Ioi. E ese ale whatu tuanga na watu i ate oe. E tangata pālota o lau i tu malo. E lea watua e te aluai. E te sauwha i le whono whawai. Wa uma aso na. What part of no don't you understand? Huh? Awai akura lea fo i le whainga whawai fau. E no. Ai lea i o le awhai mai a yes. O tau se sila lai meo whainga ia. E whawhau mai tua. Lea leina whaleo e la uri le upo le treason. Fau malo, fau malo, fau malo. Wai, e tolu fa, fau malo, ma le fau malo. O le mea na, o le winga na, o le upo le treason. Tau te le mana na o e muli tai i whainga whawai ai tau te. Tau te i whainga whawai. Ia le nana ia. Mai fi wala e toi ufi le mata upula matou tua le ano a maalua. E le toi whai ona nā tia i whatu wala vai le mata upu le whao ngā se o tupe ansa i whakau e voi se si bea po le a se me a ka ua o whala au whaasai na mala isa. O ai la nisi o le tātou tu malo. Na maua isa na whasi aisa e le ia mea. Wa ioi na le tama, ma le tama, si ona atali. Ia le aisa, ma le tupe ua whaonga. E le te. O la utala la na e whatuai. Na wafo, toi fua se tapu. Any silly excuses to try to suppress this. Manatia. The damage is already done. It has all been seen and heard on national television and over the social media. O ai la na saini lungo le nasiaki. O ai na saini I nasiaki. Ia le na. Whatau oisa ai le se mena o I tua.
I lo nuu I sola ia le nā la ua whamri ina fo ua umana tufanga ia le tātou se leni tua ile pol kalambe ale tamba leo kanata ma le to ina leo o fetu mai fair junior le astona ia tu la wa tuna ia tu e tolu ava enga sa o mai tawina al me e tulanga es one of the things that stands out in that program the past Saturday, the level of discriminatory that is involved in it. Ele ngata lai le nā. O le tusi ele tamale nā o kanata. E taupa whai ai e tau fia le balanga atu o le Ministerial o le vai fafo Australia, Penny Wong, the Honourable Penny Wong, the Minister of Foreign Affairs. Ile kia ye Penny Wong. Ile kia ye. Na alu lava mafio le fionga. Ile tamai ta I Minister I Samoa. Wale na whai ile di ile. I urge you not to go and visit Samoa because Lauli is in trouble. He is a criminal. You know, mana le na whai. O talafoli na tu lepa na whai. That Lauli is a criminal and he has a criminal mind. O kokai so le tua. Tua matok tia. Ia lea fo I vai. Ai sa mata no mo le fionga le li parmie le mata upo fa sale anga lua. O le tala ale fionga le li parmie. Na te lei tau fia le tupe a fa sale anga lua. Wa umala ta watu ya fa sale anga lua. O e tala noa maso le pule ono uto o mai lea o lea la o fa tali atu. Ai o leo e soa le pule. Ai o afe I petes, a wā tasi lea vāenga o mea na tū lai mai le teimi o le vesi o le whono. Ma si I ai leo tangata. Wale o mai I ala auli. E soa I le pule ma se lātou whai unga o whai. Ai o I petesa I le whono lea na talo. Ma tua lau sa sa ai. Lo lātou le fia. Ma tala mata ngā. Na la lafo I le fionga I le li I paramia. Ya tala le fionga le li I paramia. Savage. Ya taua. Le I tau fia. Ya usa mea whapena. Tu iei le awa noe o mai. A whai lai le o mai. Le tu malo. Ona, o le tangata le nei a tofi lau lino. Le ana whai mafonga. O le tu malo. E wha le o ina. Le whanonga ma le finangalo o le tō wha le nā wha le anga lua. Wale toi fo I mai e wha sanga I mata. Ma whai le soanga soala upulenga o upu e tawa no o iai. Awa o ala tau whai le la tau wha I unga I petesa. Ma ua wha pena fo I ona si iai le tā. Whasanga I le fionga le li pārmia. Ma la lafo ai upu e le manuia. Oi le tamai titi wa ia furusa I ai le tō whā. A Samoa ma le tō whā a le atunu. Ina utali atu le pārmia. Pārmia. Whanua nei whai le whanu whawai. Whanua o le malo. Tu I nātu e whātino ai le atina e le atunu. Lua. O le whale ua mai o na whausia. I lunga le whanua o le malo. O tupe fo I le atunu. A le malo. Lea na whawele. Le mauta lea. A wawaila I le meo le.
Le ngafa o le to ino lino vantu le swafa to filau. E fai ia le tala. O le tala fo le nā le tu malo. Le anga o ia le sa fai mafonga tau mori o le tu malo. Ina ua o e vai le li ipanmia. Ona tula i fo ila ia le le sui fai pule o le tu malo. Ya va ai lua. Po vai lua. Samau. Wa tau mawhai se whātua sanga. Ai le tali ai nei la auli le o i e whai e le whātua sanga. O leo walo tea i tono le pārmene. O e whai noa i avea. Mane malai po ata. E whai e le tala masoa i le pule ina. Ia e whaftai de lotu tele o le wha tātou pāre bia. Ia mawhapena fōi. O na tau tā fiofi mamau ai. Ina ia whatoa fi mālie. Ia le matau pulea. Lesi vaenga ta uole na ile tu alalo le tofa ile li o le tu le fionga ile faipule ma le swimming star fo yo tu pe mo le tunu le ver Solomona Paulo le sa ye tu alalo ai le sunga lauli ye mo le nganga loto fambola al sirila a auto e le ai lava se teimi. Wa tau tu o lalo ai. Ya tula epa ya na talama na tula fono pule tutu. Ya sa masani o na whaia i tutono o le pārmene. Ta ua le nā. O le anga i atu ma va ai. Ma moli mau i mea o lo tutupu i le tātou o tunu. La tātou o ilesi tātou malolonga, ia tātou fo i mai loa tuli le awhaitu la muri o le tātou por kalame o le Gagaifo Faiva i le neifo i asolu. There are loads of things to do in Tamaki Makaurau. Enjoy dance, music and international food at Culture Fest on the 29th of March at Mount Roskill War Memorial Park. Simply search our Auckland events to get inspired. Tamaki Turuki, all together. Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Kalame leimo o he talo falava. O veo uma tama, daddy, o se la sanga whaanga I tia lea. O no o lea ilisi stepu o le granddad, tama o le tama la whanau. O se la sanga e matua isi sili atu lo na mātango fie. Ma ona la ngona whaanga I tia. Ua ou mai tauina, o le taula I mai o le aia a whanau, a lau whanau I a te au. O le granddad. Mua, o le tama e whaingo fie o na whase. E so se mana onga lava le whanau, a lau whanau. O te tamu whai lava ma whaanati nati ia ta lia o lato manao. Au whaatusa I le taimi au avea umatama. E le I whaapea lo u ngangau ngō fie e tali manao a lau whanau. O te fiu lava e tau wha malo sialo tangata ina ia aua le whaia wha pele Faiva lea whanau a lau whanau po o whaapea tania e spoiled. Ai le ma whai lava, na o ma whau ma whetu na e o langona. Ai na o
Maua se fesoasoani, ile mo le maua se tasi o fefe au poto, o ia fo i o le granddad. E whape o le au si o le olanga lea, o le olanga e tamā. Ua avea ma tamā o le tamā, po le granddad. Ona o le tele, o ana tū, ma mea se sa whaia au tamā. O lea ua o ai le vaenga o le olanga ua matua. Ma a mata, ona a mata, ona a tamai, o le a tamai lea, ua le vaveai ona whaia whai unga. Awa o le tele o ana whai unga sa whaia au tamā, sa wha vave, ma manatu, e sa o lava. O le vaitau o le olanga tamā o le tamā, e pei o se tau ngā tupe, le whale tupe. Ua lewa ana wha putu, o lea ua o le taimi e tufai, ma wha o ngā. Le mafuanga lea ua le papole ai po o a mea uma mena o mia e whanau a whanau. E alu lava e whai ua i loa foi e whanau a whanau. Le a wala ui mai ai i le whatu o le tamā o le tamā. Ua vea granddad ma whai a onga poto ai o le tele o le sona le lei. E lea o ina ai pu e ina e le whanau i lona whaatino ina. I le tali i oe, ua le lei, alu e whai, sauta aue a mai, aua e te popole o lea au alu e whai, ua le lei ai wa ai oe ne i loa e lau tina. A whai ane whai ai, ua whaatanga oe granddad. E tu sama le wa ai mai o le whanau i whanau, i le tamā, o le tamā, po granddad, po papa. O se hao si liva i aso e timu ma malulu, o le plani keke ma whana i teimi ma lili ai, o le pule ia McDonald, o lana tanga e na nā ai sukalati, o le tarita e pupuni ai le salu lima a le lātou tina, o le loo ia e tū lai mo lātou e whaasa o ina o lātou mai mese uma, o le uso o mose e feso tai me le tua ia sa uma, o lo to e iai le mana e tali ai mana o nga uma. O le tamao whanau, o le vaenga leo ro langa e sisili atu lo na wha manuia ina, pese el Faisalamo, o i tātou o le lafu maa moe e Iova, o ia whanga ina. Ia o touru atu i o na whaiti toa ma le vi inga, malona lo toa ma le pese. Ia o tau vi atu i ate ia o tau wha manu atu i lo na swafa. E le lei Iova e wha vau lava lo na alofa, e o atu lo na wha maoni i lea tupulanga, ma lea tupulanga. O lau tausi, o lau ausia, o le tūlanga o le olanga ua vea ma tamā, o le tamā o granddad. O le vai tau lea o le olanga e te ilo ai le lei, o le atua, ma lona wha maoni, ma lona alofa e wha vavau. Tamā o tamā po granddads, ia vea pe i tātou ma wha manuianga i whanau, wa o le tofi le lei lea mai le tua. Ia vea Yesu, e a vea, ma ufa aula i lena yaso. Ma manatua, e le lei moe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City. Ia, toi whatalu whafo i ate. Oe mo wholo whatu pe a whai. Whato aki mai lau leitio. Ia, pe whato a e a fo isu e lunga le. Sa ve e wange i, sa ve e wange le si mea e maua e lo marika kopur kalame. Ngā Gagaifo Faiva, watu le whamalo, ma le whaftai. I a tātou whale mai nā e lua. O tau I manu le whamoe moe. Le Pacific Specialist Healthcare Hospitals le a lot of soso anui malo si mai le tātou polo kalame o le Ngā Gagaifo Faiva. Ia ma uatali eina le malo. Ia le tūlanga le awina atu iai o ngase o le fatu ma ngase o le kānesa I tu tonu o whale mai whapitoa nā. I le malo fiti, whale mai Nandi, ia whapea fo I le whale mai Suva. After iai I le tofa le malo uae. Ia ma ua whawhaingo fia I fo I mō tātou tangata.
Ele wawa ia tu le mata upu lea o lo ta uai ia le tātou maketi fou lea. Ia la lava fo i te e lava i le tō tele. Mai sa tau na whai ai se isi fale o le malo ina i sa valalo i le mea o la o tu o nei i le maketi fou lea o te tala alo ia ma se wa ainga mata ngō fia le na. Ele ngata fo i lea. O le teimi lava e maua i lea vanoa asi i tua. Ia, ele mawhai a ona tau fia. Awa e matango fie ia le tele fo i o maketi wa whaatutu i ta whaala o le anga i atu i le anua maa ma whaasolo i atua ta matangi whaasolo mai ai i le atu si umu hape na fo i le atu sa fata whaasolo mai ai i le atu le whanga ma whale se la se i o mai lava fo i le urumoenga whapea fo i sa matau ma whale la tai avatua i le whamalo e le tātou uso ia vau masiona ala vau masiona afafine le tamaitai o Anita ia wale tautua ale company o le whale vale rentals na o le MS i nai whale olo ia e fwe male nātou pā e fwe male nātou night club e anga i uma i ai le tō tele e le fio i a pia. Atalo whātu ala vau e malatamita i o Anita o le MS Rentals i a tā ua fo i pēauto anga i Samoa. Tautu atu ala e tutu mai i a le tō tele o si vahenga le nā le ngata i lea o le Moana Rentals o langa o company ane i masani o na whaasala lau i lunga nei. Ia o lea fo i e taunu watu o lo o anga le lei. Ia i tātou, te mai tai o lili, ia whapea fo i le whaletua whaafatai o nau mō le tō pusai, amba tau nuu ma le manuia mai. Ia i la tau sa whaatali atu, mai tai o vei tau pa u, ia ai mai se fo i. Ia le tātou whale ta vale na Delaney's current, whaletua ia Ramona, ia male ali i Rocky, ia i na i vainganga ma vaiusu. Whatalo whapitoa lava i lunga le tātou wala leo o le siufonga le rao Samoa i pia ma Samoa atoa i tū muha whapia fo i pule ono i se lawhai. Ia mai se fo i le va o fonti ma le ainga le tai ua matua i ola whaasolo atoa i le tele o taxi stands le siufonga Samoa le radio Samoa i pia i lana ala leo o le FM 106.1. Yo, ma diele na o le tā ua tele, o le whaalau tele ina o le tātou ngā luenga. E le ngata e o ngā mō pisinisi ma company. Ia ai ua whapena fo i le momoli ai o le upu fola le tua. Le tala le lei ina ia mawhai o na o atu i tulu inga o Samoa. Le fe au tau longo le atua. E tau alatu lea i lana au whainga luenga. E ulu fole mai i le mountainel. Ia ma whapena fo i o na whaatino ai. Ia le latu ngā luenga ma le matafa ioi o le upu tau longo a le atua. Saunoa ia le fionga ia Prime Minister Christopher Luxon. Ina ua mai ona ia te talaina ia le tātou maketi fōu. O Samoa ma New Zealand o te tau ona toi tanga i ma sila tutoa. E le tātou whiangainga whaale wō. The Treaty of Friendship, ia le nau tō se silatu. I le o oti ina, e le whianga i le i. Pāle mia o le mālo New Zealand. Christopher Luxon, Honourable Prime Minister, in the opening of the new Savalalo Grand New Market i lo tātou o tunu. Ese le tā ua tele o le whiangainga whale wō lea. Whai ona tātou toi tanga ima sila le lei iai. Ina ia whaingo fia ai
Wa le fo I fina wina lava e tātou ia le mata upo o tātou visa. O le free urgency visa mo le tolu masina ai pēr na ofai atu. Umi lava se teimi o fina wina le mata upo le nei. Le anga wa umana mai le whaamnianga mo I tātou. O le whaamnianga lea. O le tātou lua tausanga 2-year multiple visa. Le fo mo tātou toi tangi atu le mata upo le o te lango ina. A le wingo la whamtalanga. A sa o le channel e a ngai mai I ai. O le tā ua le nā. E whai o le lua tausanga le ua mai tātou te whai e le tātou multiple visa nā for 24 months. Ia, a o le whaatalitali lea o le a tātou whaatalitali e nei. Ia, pe ia se mata upu po o se whai pule foi. E mawhai ona ia tau aveina o se sponsor. Ioi, na te fina wina. Ia, ma vea o se pili po o se tula fono tau whaofi I le Malta. Tai pei o le tātou sit seni New Zealand lea o matala mai. Lea o mawhai e ono mai I lātou. O e sa soifua I le taimi o tātou avea mamalo kolone I lalo Peletania ma New Zealand. Mai lea so mua Januari a Faiva se lau luas fulmalfa. Se ia pa ia lea so mua Januari o le tausanga a Faiva se lau fast fulmaliva. Tō tele nai tinama tamana mātou malanga whatasi mai I le vai aso, ia, nai aso e lua o tuana I atu, mai o le tele lava I lātou sa o tala no atu iai, ma tapu e ata, ma ia, o le whaamnianga na o leo malanga mai ai. Ma o le tō telefo I o nai ta mam, tina mātua. Ia, e malanga mai I wheelchair. E mutu te popole le nā, mea o le mea taupe tū te o mai le wheelchair, wā kūlei mea o koe, e tangata o le New Zealand, po o le Fiji Airways, po le alava le company o malanga mai ai. E tū lei mea auto e le au whainga venga. Le toa tele la, e pe moa se toa sfulma le lima. O nai tamam tina mātua sa mātua malanga whatasi mai. A wai te loa lava. Ia o I lātou ia no mai I wheelchair. Ia se whamnianga ma se taunu unga le leile nā. Foi mai lau tala I le mata upulea. Sa mai tau wina ai se tasi o whaipule. I lona tūlanga mai a ma le a noa o ni mata upo e whesilingi ai le fionga le Ministerial le tūla whono tau whaofi lea na se I mai atu nei o na pasia. A mai tau ina I lava le whaipule lea o whaleata le tolu. Te lou le swa whaleala I le pule. Le sunga rimoni a yofi. Ia, nofo lava ma mai tau ia le tulanga o le tula ia e lea li I lea taimi, ma lea taimi. Tali le Minister, tau na wha marmala maina, e le marmala malava. Tali mai iai le whongwhtalai, e le marmala malava. Tali mai iai le fionga I le li I pānemia, e le marmala malava. Ia, sa ufaya tuaila ia le fionga le li pānemia. Whawhetai I lo lava pa pale malo ono sai. Ava mele saunoanga le fionga le li. Tamao le atunu, ma le te tai o le atunu, whiriwhiria. E le aia sisi teimi e to e whasao I tangata nei. Whasao I le teimi, la tu te toso I le mata upu e whao winga se se. Ia le alava, o tali lava iai, ia le fionga le li pānemia. Mata mawhau ai. Wā, ele I lava ea le nā. O le tele o mea o a fia ai, ia le fo I whaipule la tau ia. Ia a o se mai mo mai fo I alona I tu malong. I le fautua ina o se tangata whapea.
O mai mau le tofi o le tu malo. Ya, matali e ala i le marapane mia ma i e tala no mai i le tulanga. O se tangata e le o iai sana commitment. Ia lea fo i whaipule wa lima na paia inga i tono o le mauta wharu marapane mene. Ai au te fia papa i pea i ai. A tonu e au ngala u tala no ma le whaasoa atu i ai wha le uso. E tau ai o na sui lo na mawhau. Ma toi tepa tau lai i le ala no o mai ai i le mauta whono ma le pāle mene i le tele o tau sanga ua tuna i atu. A whai ua lima tau sanga pa ua lima paia inga o anga i mai. Ai le o iai lava se tūlanga le lei. Wana o se whaipule. A o fo ina whaasoa i se mata upu. E le manino se mata upu. E wharinga mai e le malama. I mata upu lai tala noa. He has no idea whatsoever of what he's talking about. Yo na lo ata ma te wawa i talo whai. O tu ai ngata la ia na whātutua ina. E o e momo lia le tō whāle i tu malo. Ia le na, o te atala ni o toi manatua le tala le na. Ua atoa le whainu mera le HRPP e maua le tō tolu sifuruma le lima. Ai ua anga i atu ia limong. E fia sa ili malatou maisi vaenga. Fia sa ili se awala e join ai i le HRPP i le sipaia ingo. Aio, tua whaiwhaianga tua tuai. Ia are teimile na o wipi ia le fionga i le lauli. Auli avea na o ia. O le pāremia. Ioi. O ata ia la le whaamatala ina o le mata upule na. Tautua o pengat. Ratu loa sa wha i taftafa o le fionga le li pāremia. Lea ua ia tula i mai teimile nei. Ia o le mawhai ona toi talia ina. Fautua ina e la uli atu lepa. Wa atoa le tātou whainu mera na mana mia tolus fulma le lima. Alfarwe lawe. Ia la whawhende ni whai o lena o maili mongi ma le ma pēlua e povina na whaalalo mai. Manu pālangi. Ia ma le lua afe au mai. Ia e o se tupe mai e whaatau ai. Ia le tofi whaipule mo fio o i tono HRPP. Ia e le talia ina. Le wa whai atula ia le sunga lauri al mari atoe atu lepa. Wa whelanga i whaipule e leo mai wa kuai mai a lena mai le lato lua afe mo le lato pofi. E mai tu lepa. Ia whatatia mai. Te ise taimi. E tu i peipea a le mesili na wa atoa le tato whainumera. A mai le tātou povi ai, whai mai se tātou mea, i maa vane le tātou lua wheta la nai, whai pola se tātou mea o ngai, whai, ia le na, ia la olola ia lea whātou mai le tautua, o mana malepe le tautua, o isi vaenga, so se mea lava, ia lea ua hanga i mai i le hero pipi, le vau malepe le hero pipi, le toi tu mai i le whainga whiriwhiringa a le atunu. Because I could see this person that has no commitment to whatever or whatsoever. An mea tonu ala le ta'o le leo se lumana. Po whea lava lai whio se sofa i ai. E le ai a se mea. EPP ai. Le maata a vale solo. E le ai se limu EPP ai. Nei se lumana. Ale whaasau sili. And he becomes a lost man, a lost soul. No commitment, no future. Tauna toi sui, ma toi tilo tilo.
i le ala fua le nai te savali ai. Uma whafose I lava se isi paia inga e te le toi fo I mai. And you have nothing to prove that you have achieved anything at all in your 25-year tenure inside Parliament and Samoan politics. Lo fa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia, tātou talanoa I le asoa tai ao, le ripoti whaapitoa. O le ono masina mua talu ona mai o le whainga pānota, o le lua whelua se fulu ma le lima. Ea ma le tūlanga o lo iai le tamau a inga, ai mai se, o le whasoa o le malo I lana GDP, ea po lana tupe maua, malona tamau a inga. Ea ele ngata fo I le nā, o le atatou whasoa fo I inisi o toe, ele o toe mamau, ea o nā alo atu leo le atunu o e whaalongolongo, I tau lumanga o whaamsinonga, ai mai se o le aso lua se fulu o le masina nei. Ea o le a lawinai ia I unga o nisi o whaamsinonga ale atunu. Ai ia whaamangalo fo I se leo le whaafonga tāpo mai o le atunu. Le ale me le lei whao ngā, ale me wha le tonu, ia whaate ai nu le ai ngā. Ma le intangata e nonofu maola ai. Ai ia alofangia le tua, ngā ruenga o lo wha mai. Le nei e fiafi mo le mōs tātou whelo inga ma le tamaitai o ati. Mo le Henderson Cars. Ai mwhai ana e wala au iai le lātou telefoni e le se togi o walu se lau. Fitu tastasi. Ia polo wanga I fo I le lātou tuatusi. Se lau wivas full ma le wha. Cavendish Drive. I manukau. I au kilani sifo nei. Ria tele le au whinga luenga. E me se daia o whai au. O le sunga a Reverend Seti Uta. I malwhaletua ma lai ngali I na le e whakasa o lo I a tausia I sa le moa I a whapea foi le sunga ia tine tali ngafa ma le whaletua I a moe vau I nai e whakasa I Hawaii kalihi ia ma le toa tele o tau na ia uo whaife au a mei se foi le mawhatanga so whatasi a whaife au Samoa e o fionga le li patele Father Michael Anderman o tuinga mala ia whapea foi le toi ina matua malo lo manu malo ia retired elder Reverend le mamea tanielu mamea aftai le whafonga mai aftai foi fautuanga e au mai le telo taibi tātou te whasoa ai ria lau whainga luenga ria tabam tina mātua le tunu saunga le mui lunga le ala tele I le toe fo I atu I maota malawa ma se malo longa o le fiafi. Manuia tali ngā sua. Mai se fo I osi ngā taulanga. Ia, ma tō whā le atu nuu ala wha I whanunga lei fōlinga I le tua I le asoa tai au. Mo moli la au I fo ngā. Ono le anga lei o le tua malana vāvenga e whaia I aso uma, maaso uma lava mo oe ma. Ia fo I lau fitelenga se manu. Whaftai le wha tōtoa. I le tātou por kalame, ia male au moi foi o le tau au. E la lango ai, ina ia manuia, ma tā upu e whaasoa i ai male tunu. Le atau sa vea le urua ia li, pestata ma langi so alo, Al Harrington tu man wau la vea wheloa I le o ngā tutonu ngā le mu